je vous présente mon amie, ma sœur, Lobsir Fatiha, qui a la robe de Neili fait à Abu Saada, et c'est elle qui va le présenter. السلام عليكم. لي شرف كبير أن أرتدي هذا اللباس التقليدي لمنطقة بوسعادة والجلفة، منطقة أولاد نايل. كانوا يرتديه جداتنا وأمهاتنا إلى حد اليوم، إلى حد الآن ما زلنا نرتديه في بوسعادة. ومن ميزات هذا اللباس هو مستور، يعني مستور لأن فيه الوقاء. هذا يسموه وقاء، لوقا، يسموه لوقا. هذا العنبر، هذا جوستومون كيما قال مون كوليغ، العنبر هذا يخدموه في الدار. كلش عندنا بوكو دو سافوار فير، عندنا بزاف لي سافوار فير، دي سافوار انسيسترو dans notre région. C'est une région très très riche sur tous les plans. Le barnos, c'est un barnos fait à Abu Saada aussi. Et le Kashabia Wabri, elle est aussi tissée à Abu Saada aussi. Donc on essaie de promouvoir les produits هذول لأجل ترقية الثقافة الصحراوية والثقافة تاع جلفة وتاع أبو سعادة. احنا لنا الشرف أن أكون ضيف هذا الملتقى هذا اللي présenté par l'ambassade d'Algérie. On le remercie vivement et c'est un honneur pour nous, et on essaie de dire qu'on sait faire, on fait beaucoup de choses, Il suffit simplement de nous donner les occasions pour les présenter, parce que toutes les nations du monde, ils ont de l'artisanat, et nous on a un certain savoir-faire. Il faut le développer, il faut le faire promouvoir. Et on remercie l'Algérie, l'ambassade d'Algérie de nous avoir donné cette opportunité de promouvoir notre patrimoine.